tikani ka video ka bangas na manta kadai nakadaw ba ka jinglong jong ka market ka kalakan san hakini ki sausngi sansngi baladap lara pipet ya ka market man lakasngi pinui ba hakini ka tayo baladap but kumju wat meneru Maria play ke market ka kio be sejrong ka ai full trending de be ladang ipet do san minute candle ngin itu ba ke market kaya trending de be hakini kisngi beladap nado kat pratarik trending de kat kendai tarik trending de arpau tarik trending de arpway tarik trending de mene kasngiro arp sau tarik trending de back to back trending de manla kasngi kum kini kim jujia lani kum kini kim ju kamwan na po ka market bun sin hi ka market haba kala de biya trending de ni sha wan sha kita ki kinja sideways lani ki kinja range bound market tiadian kata kasa continue biangnya kita ki trending de tenrei hakini kita yo beladap niu i ba kadan ka trending de man la kasni hon lada ka kio ka market kabyang lada karali ka market kabyang ndrei lada pipet hakini kisni pinyu i ba mario open gap op ka kio bi won gap op kio bi won chan man la kasni tikani ke jingkio jong ke market ke pelong yangi bengen long doubt namarba bunsin hi ke bull market ke kio retracement kio retracement ke kio retracement ke kio retracement ke kio retracement kumta ter tikamun ke tu ke peni bagadi ke strong bull market lada ke kio ke dan ke retracement tenrei hakini kisni ki baladam ka market ka klamdan kindat am ru am ka retracement hot hakini kisni hakini ki banai ki baladam ni yo i ba ka dan ka bear market lada pipet one day time frame pinyi i ba ka de ka bear market hakini kisni ki baladap hakini ki banai ki baladap then re hakini ki south nan sni pade kensan ka kio sejrong tekani ke jingkio jong ke market akini ki sausan sngi baladam kala bandai na kadaw ba ki dan kato kani ki institution lani ki big player ki ba pisa hapo market namar ba kala jan ke financial year tikini ki try ban avoid lani ki try ban protect yala di naka tax namar ba kat bakut financial ya ni haban file ITR te kala bandai ke way ni kita sabar pade bangin smutho lani bangin itu hatu kani ke jingkio jong ka market kadai sisa kata ke genuine rally lani hatu kala ban sudai ka dan cat bounce bangi jukat lada kadai ke genuine rally sisa kemudian ngide ben UI ba yakini ki share ya ka Reliance HDFC Bank SBI Infosys Nata TCS Bajaj Finance ini bani iba kini ki share sausan teli gini kidan revenue teli kini ki share ini bani iba kini ro kide ban kio lani kini ro kide ban dan kata accumulation phase kemudian ba somebody is buying this share to kemudian ke market nisannya lani ngenget ba kata ka bull market kala sedang biang dan rei lada kini ki share hi kini ki large cap nim UI bakin kio kini ki large cap shubu ki har tekemon ketu kejing rally jong ka market kala bandai kan dead cat bounce by nikon tekemon lada ka dei kan dead cat bounce tekemon kalong kumba ni ai liquidity
yaki big player bakin short eka market kamtam ki foreign institution hakini ki banai baladap hakini ki tayo baladap ki sell ya ke Indian market te lara ke market ke kio kumni sejrong kini kinang yo bandi haka dor bakam ram tikata ke de ke point te yo kala bandai ke wei pede ketrap menta baro ki retail baro ki trader ki UI baka market ka dan ka downtrend te baro ngia selling po ka market te lada baro ngia sell po market kaman num dan mano betien te lada dan mano betien kumno kan long te kini ki big player ki play kini ke game da ka ba ki I fake pam po market lani ki hit ya kita ki stop loss jong ki retail kini ki ba short ya market tikambun andala hit ya stop loss jong ki retail ka kala buying order ki retail tika spike ke market ka kiho ke market sejrong ti onda kala kiho sejrong pade kini ki retail kilong panik onda kila panik kiteng ki UI ya jingkio jong ke market kilit be buying ti onda ki retail baro kila create ya ka buying kila be buying ha kata ka por kini ki HNI lani kini ki institution ki sedang pada ban sell namar lada kini ki sell in bulk quantity te kemun ki dankam ya ki retail bakin buy lani ki dankam ya ki HNI bakin buy kenang bakini kin yo ban sell nalor kata pada lada pipit ya ke market menne ka snilei ado ngamla ban mundur lani ngamla ban perhat habang ayu iya ke vex ke kio hado prapon nyo % tang mene ke singi ke kio ke vex tikini ke pen i ba ke jingkio jong ke vex ke pen i ba ki brio ki buy kelumar lani ki brio ki di kelumar ki panik ki lapting ka try ke tu ka fear of missing out ka FOMO ti ke jingkio jong ke vex hi ke pen i ba somebody is panic in the market. Somebody is panic lani kala abandan kano keba ngabat ping yamla abantem. Tenrei ke ik banyi de banne yamantahi kalong ba ni de ban monitori kini ki latch kam hatu ka kio ne am ki stable ne am kini kanang bangin snutho ya ka tu ka rally jong ka market hatu ka de ka dead cat bounce lani ka de tangka alani ka de ka genuine rally but kaban kambahi ladangila ban ab mai patriot hadu da kut unia financial ya hadu da dap kalai phoi taring tikamun panghaki lai sau tarik jong bana april kamun ngila itho lani ngila yu iya ka real face jong ka market namar balada pinyan trian menta bakalong gumi ka market phila ban incurred huge losses te tangkata kulishuan